Kuliah, ning Malang kuliah. Iya. Kuliah. Sepedae plat AG. Plat AG, semangat plat AG pride ya toh. Ngene, tahu garap skripsi kan? Nah, tak kei tips piye ben skripsi ora dicoret-coreti kalau dosen. Jadi kan dhewe lek arep bimbingan, itu kan mesti skripsi di-print apik ngono kan. Nah, wis nge-print skripsi apik-apik didepno dosen dicoret-coreti. Terus dosennya biasanya karo ngedumel kan. Apa ini? Pengen tak jawab. Skripsi. Lah kan harus jelas skripsi kan. Ditakoni apa ini kan. Maksudnya jawab apa itu kan juga iso kan. Nah, caranya ngene, ben skripsimu ora dicoret-coreti dosen. Mari mbok print apik kuwi. Coret-coretono dhisik. Apa ini? Skripsi. Mari ngono ngadep dosen. Pak, ini skripsi saya sudah saya coret-coretin, tolong dibetulkan 2 hari lagi saya kesini. Wah, masuk. Besok langsung DO dasmu ya. Penilaian? Wah, yo, mesti lucu ki jokes corporate iki, wis kenek nang dindi iki.